umukinnyi bita Regis ukina ama comedy. Regis ndababwije ukuri ntababeshe je nawe twarasambanye. Ngo iki? Ariko ikibazo nyamukuru je kiriko kirangenza. Mugabo Regis ngo twarasambanye. Uhona Regis? Yego. Mugabo wanini ngo kagakobwa ngo twahuriye haya Kicukiro. Yego ni ndako ngako wabwiye kuzashira muri filimi reje nunshiremo. Tuvugane ikibazo si cya filimi mfise sinshaka no gukira ariko byirabasi nabyara bikino murazi ukuntu indano ya mugabikorogana. Bayi ikaze nanone kuri uyu muyoboro wa YouTube channel aho uri ni kuri Mr Today TV. Birashoboka ko ari ubwa mbere waba wageze cyangwa birashoboka ko uri umunyamuryango usanzwe dukurikirana. Ndagira nkubwire ngo niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ni iby'agaciro n'agaciro gakomeye cyane. Niyo mpamvu ngushishikariza kureba aho hasi hano handitse subscribe ugakandaho byonyine ubundi ukenjoyinga video ukawisemo kujya ubana natwe mu biganiro tugenda tubagezaho n'amakuru agiye atandukanye by'umwihariko hano iwacu mu Rwanda. Ndagira ngo mbere na mbere ubanze unyumvire kano ka video mbere yuko uwitwa Captain Regis asinyira miliyoni 50 zo kwamamaza ikinyobwa bita Super Energy Drink. Haje umurundi kazi arihandagaza arapfukama aratabaza asutsa amarira arareka abantu baratungurwa cyane yiva mu mitana atangaza ko uwitwa Captain Regis yamuteye inda amushukisha ko cyangwa amubeshya ko azamushyira muri filimi. Ndagira ngo mbere na mbere tutavuze byinshi mbanze nkushyiriraho kano ka video ubundi tugaruke nyuma. Umukinnyi bita Regis ukina ama comedy. Regis je naramuhamagaye ndamubwira ni nshaka ngiye mfise imana yo gukina film. Mfise imana yo gukina film. Arambwira ati urabizi ndavuge ni yego. Ni je mwihamagariye. Regis buracya aramamagara. Turahura arambwira ngo duhurire hariya mu Gatenga. Regis turahura. Arambwira ati uzi ibintu byo gukina film. Ngabwiye ni basi nimbamviriza ko ndi kukubeshya nyinisha. Hari aka video nafashe ndaza kukakwereka. Nafashe nyine turi kumwe turaho ngaho mu Gatenga. Hari umujama nimba sinzi izina ryiwe. Turahura turagenda nyine twicara aho ngaho iwabo. Regis arambwira ngo ndi umukobwa mwiza. Ndamubwira nti wakoze cyane. Arambwira ati se ko kwinjiza muri filime abantu mugabo bisaba kuba umuntu yaba afise amahera. None ukabona ubwinjira muri team. Kuko nari mbifise inyota ndamubwira nti reje nta mahera mfise ariko basi wowe mugabo wamfasha. Arambwira ati se roli yo gukina mugabo uri mu buriri woyishobora. Nyine banza kwikanga ni gute nise wambaye impundu cyangwa utazambaye. Arambwira tugende ndakwereke. Bikari turagenda tukinjira muri icyo cyumba. Atangira kujya muraho. Atangura kujya muraho nyine ku bice by'umubiri. Agatangira kugukora ku bice by'umubiri akubwira gute rero? Urumva nyene we yaramfashe. Arambwira ngo ndi umukobwa mwiza. Arakubwira ngo ndi umukobwa mwiza? Yego. Ndangije ndamubwira ni urakoze. Arambwira ati rero ugiye kunyereka je ugiye kubanza kumugiraho turabe ko ashobora gukina film. Hatangura nsoma nyine turasomana. Kuko je numvirizaga ari acting nyine ashaka kumugaragariza ko byose je nubishobora. Wowe wumvaga ko nyine urimo kwakitinga nyine bisanzwe uko nyine wowe ushaka gukina film uko akubwira ngo arashaka kureba ko wabishobora. Yego. Regis ndababwije ukuri ntababeshe je nawe twarasambanye. Ngo iki? Ariko ikibazo nyamukuru je kiriko kirangenza. Mugabo Regis ngo twarasambanye. Uhona Regis? Yego. Nose ubwo yagusambanyije akubwira ngo kari rori tena muri guyu ari kukwereka uzajya ukina.
bya twatangiye mugabo ariko arankoraho ankora nyine ku mubiri arambwira ati ndaraba uzobimenya ankoraho nyine ku bice by'umubiri ni ukuri mugabo naje ndi umuntu kandi ndafise umubiri byarangiye rero bibaye gusa nkizeza yuko azonyinisha mugabo muri filime z'ijisi ahantu twasambaniye je ndahazi muyege tuwo muhungu ndafise nimero ziwe nawe ubwarahazi sindazi ko yobyihakana basi janyange nangorane ariko kundi umwana uri mu ndamana je ni Regis wenyene mugabo twahuye mu gihe cyateganyijwe ndaza guhura nabo aho niho je nahise menyera ko mwite nangura kugira gasese mugabo ndi ko ndaruka warebye ko mukanya niko ndarya imyembe uri kumbiriza imyembe ikiri muto ndano mahara mukabagirimo ndayigendana sibyo ndamuhamagara ndabimubwira mbimubwiye we yaravuze ngaro ni mugabo wantinda ngo kagakobwa ngo twahuriye haya Kicukiro yego ni ndako ngako wabwiye ko uzashira muri filime reje nunshiremo ubu tuvugana ikibazo si cya filime mfise sinshaka no gukina ariko byura basi nabyara bikino nana bana murazi ukuntu inda ntoya mugabo ikorogana mufashe no kuri vrema nimuncira urubanza sibyo oya ntawa gucira urubanza kuko nyine byarabaye nta kindi gisubizo mfise nta kindi wabikora ariko ikintu kimbabaza ni ukuntu ajya gutahatara amakuru ngo runaka yateye inda uri kumviriza ngaga yateye inda ngo yateye inda z'imanga zibiri nakibuka ukuntu mani namuhamagaye uzi jambo yambwiye ngo jewe ntago ntera inda mani ubu naje hano ubu naje nga si prank mwanze mubyumvirize kuko je ntago prank yankurira ngo ndaje nga mudufatirana ngo mugiye kudufasha mu izo mano zacu birangire mujyamanye natwewe muzi ibintu mukora ibaze yuko none yagezeho ndabwire kandi afata ifoto arabyanga uri kumviriza yonga ko nafata ifoto uri kumviriza none ufite imyaka ingahe? imyaka 18 ufite imyaka 18 ego yes ngira ngo uwumvishe ubyo uko bimeze wumvishe ibyo uyu murundikazi avuga. Ese koko mana nyagasani abastari bacu basigaye bashukisha abakobwa yuko bari bubashyire mu mafilimi bakaboneraho kubafatirana bakabatera amada bakabasambanya bakabatakariza agaciro kabo bakababeshya ibitangaza bidashoboka kugira ngo babanze kuryamana nabo. Banyarwandakazi ndagira ngo mbanze mbabwize ukuri ko iyi showbiz nyarwanda izi social media twirukiramo hari ababa bastar hari ababa bakire hari ababa bandi bava ku rwego bariho bakagera ku rundi ariko ndagira ngo mbabwize ukuri ntihagire utera ibuye no mukobwa kubera yuko iyi industry nyarwanda habamo no gutanga ruswa y'igitsina habamo gufatiranwa cyane ku bakobwa ngo babashe kuzamura impano zabo babashe kugaragara. Ndagira ngo nkubwire yuko rwose ibyo bibaho ariko nyuma yaho gatoya ndagira ngo mbanze mbabwize ukuri nanone. Murabizi neza ko nababwiye ko hano kuri Mr Today TV ni ahantu uzaza usanga ukuri kuzuye, ni ahantu uzaza usanga ibintu bizira ikinyoma habe namba, ibintu mbega ibintu bizira ibintu by'ukuri muri makeya. Ngira ngo ni wowe wahisemo kubana natwe urabizi ni ibintu byinshi byiza kandi tugiye kujya tubagezaho. Nanone nibibagirwe yuko bano bantu bafite ama YouTube channel cyaba YouTubers bakoresha abana batoya b'abakobwa bakabaha amafaranga makeya bakabazana muri interview mbega akazinduka atekereza ko agiye gusebya umuntu, akazinduka atekereza ko ikintu kimwe kiri bumuhe views kiri bumuhe amafaranga ari ukuza agasebya umuntu agakora ibishoboka byose akabwira umukobwa ati wowe ukora ibishoboka byose acting mbega nk'ibyanyabyo ndaguha amafaranga ariko unkorere ibyo nshaka. Sorry gato
ndagira ngo rero mbaye ukuri k'uyu mukobwa mureba hano ni umurundikazi, ni umurundi wakoraga karyasi hano mu mujyi wa Kigali. uyu mukobwa aza guhura n'uyu munyamakuru, mbega bapanga uburyo ki bwose bagomba gushyira Regis hasi. murabizi cyane uwitwa Kapiteni Regis muri iyi minsi yarari hiti, murabizi yavugwaga, wamuvugagaho wese za Krize we na Miki bahitaga babona views nyinshi cyane. uyu munyamakuru rero yagize ati ngwino ndakwishyura ariko uratinga ibintu byose ndi bukubwire, urankorera buri kimwe cyose, urazana amarira, turagushyira ibitunguru mu maso. aya ni amakuru mbabwira koko ya nyayo kandi mpagazeho, watinge mbega nk'umuntu w'imukuri. nuko banzura yuko aje kuvuga ko yamuteye inda kandi ngo yakamuterera inda, ngo yaje ngo amushyire muri filimi. iki ni ikinyoma cyambaye ubusa. nimba waramutse ukunda Kapiteni Regis cyangwa ukaba ubonye ino video, ntibigire ikintu na kimwe biguhungabanyaho kuko ni ikinyoma cyambaye ubusa. ni ugushaka views ku bantu, ni ugushaka hit mu bintu bidafite ikintu namba bimaze, ni ubugoryi bwo gusebya umuntu. murabizi neza sinjya nkora ibintu birambiranye, ndagira ngo soreze kuri iki kintu. ndagira ngo wowe ukurikirana ibiganiro bya Mr Today TV nkubwire ko turi gutegura izindi platform nyinshi cyane kandi nziza zizaza zica kuri uno muyoboro. ndagira ngo ukore subscribe niba utarayikora, kandi nawe wayikoze ukomeze usharinge kugira ngo tubashe kwagura uno murongo mugari wa YouTube. murakoze cyane. nyita Mr Kira, imfura y'u Rwanda, mwubaka ubutaka, inshuti y'abadiaspora, ndabakunda.